bersyukur nak Islam jong unongsan hima. Menteri Rangba jong kejela Assam Himanta Biswa Sarma hagas ni thoding jong katayo ke kendai tarik unailar arajar arpusau ula seisendon de ki dor ki dar bala shon lingba ki satellite ban peni ke jingpom ding ha saudong ke school ba University of Science and Technology Meghalaya kabadon ha baridua. Haba penpau ya kani lingba ka rinsan X Himanta ulaong hadin bapat benya ya ki dor jong ke Greater Jorabat Hills ha Meghalaya na do usnem arajar saw arajar khat khandai baru usnem arajar arpusau lingba ki kor satellite la yo i ya ke jingduna ki ding ki se ya ke khando badon ke USTM ulaong ba ke Greater Jorabat Hills kadon kumbahendreo hado nyo kilometer ke jingjingai na Guwahati. Nakaliang Menteri Rangba ke Assam udah peniru deki dorki halor ke jingsha penjulor heki weipat ki benta jong ke Greater Jorabat Hills ha Meghalaya. Nakini ki dorki Himanta ulaong bakumno ke jingther slam. Hakatai ke jaka ke keta kelapat ya ke Guwahati ke jingslai kumbakalong ha kini ki sni. Nakaliang jong ulaong bahaga bedai bat kini ke jing unsaya keren bat etrelang bat ke Sarkar Meghalaya na benta ban yada ki jaka ki badan marjan ha pedeng kini ki arteli ki jela.